wedi, wedi. Dwi'n siarad, dwi isio siarad, dwi'n licio siarad, dwi'n gallu siarad, dwi'n mynd i siarad, dwi wedi siarad. Dwi'n ffonio. Dwi'n hoffi ffonio. Dwi'n mynd i ffonio. Dwi isio ffonio. Dwi'n gallu ffonio. Dwi wedi ffonio. Dwi'n chwarae. Dwi wedi chwarae. Da ni'n gorffen. Da ni wedi gorffen. Da ni wedi gorffen. Dwi'n cwmpo. Dwi wedi cwmpo. Dwi wedi cwmpo. Wyt ti ddim yn marw? Wyt ti ddim wedi marw? Wyt ti ddim wedi marw? Mae hi'n bwrw glaw. Mae hi wedi bwrw glaw. Mae hi wedi bwrw glaw. Ydyn nhw'n mynd? Ydyn nhw wedi mynd? Ydyn nhw wedi mynd? Da chi'n blino? Da chi wedi blino? Da chi wedi blino? Dwi'n siarad. Dwi isio siarad. Dwi'n licio siarad. Dwi'n gallu siarad. Dwi'n mynd i siarad. Dwi wedi siarad. Do you have a smartphone? Sgen ti ffôn glyfar? Sgen ti ffôn glyfar? Sgen ti ffôn glyfar? What have you done? Or what have you made? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? The lift isn't working, or the lift doesn't work.
Dydy'r lifft ddim yn gweithio. Dydy'r lifft ddim yn gweithio. Dydy'r lifft ddim yn gweithio. Have you finished? Or are you finished? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? The sun was shining this morning. Oedd yr haul yn tywynnu bore yma. Oedd yr haul yn tywynnu bore yma. Oedd yr haul yn tywynnu bore yma. I have eaten everything. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. What is Brittany and where is Brittany? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Was there someone else in the car? Yes. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. John was going to answer the phone. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Has Dracula died? Or, is Dracula dead?
Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? What are you eating? Or, what do you eat? Be ti'n fita? Be ti'n fita? Be ti'n fita? May I see the car now? Yes, of course. Go at the car one. Cewch, wrth gwrs. Go at the car one. Cewch, wrth gwrs. Go at the car one. Cewch, wrth gwrs. Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? There is no sugar in the house. Does there ddim siwgr yn y tŷ? Does there ddim siwgr yn y tŷ? Does there ddim siwgr yn y tŷ? We were tired. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino. Have you listened to the program? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Did you catch something last night? Nes ti ddal rhywbeth neithiwr? Nes ti ddal rhywbeth neithiwr? Nes ti ddal rhywbeth neithiwr? I am Kermit. Kermit dwi. Kermit dwi. Kermit dwi. Kermit dwi. Have you had breakfast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast? Did it rain yesterday? No.
Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Do you drink vodka, or are you drinking vodka? Dach chi'n yfed vodka? Dach chi'n yfed vodka? Dach chi'n yfed vodka? They've had a shower. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. Archibald Marmaduke slept in the shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed.